Kako izgleda naš jedan radni dan? Radno, naporno. Tu nema radno vrijeme. Recimo ja sam na placu, onda svaki dan poslije sam dole u proizvodnji. Tako da nema radno vrijeme. Kad dođem, onda najprije istrpam robu, dovezem s kolicima, složim na tezgu sve, obrežem nešto ako treba, onda napravim grincajk, priredim, pa popijem kavu, pa onda evo sad čistim grah dok ne dođu kupci. Pa imam ja ženice koje rade, ja njih platim i još im dam hranu i odvezem i dovezem. Danas ti neće nitko, još ne možeš ni naći nekoga da ti napravi kak treba. On gleda samo da mu prođe satnica, da dobije dnevnicu, a koliko napravi posla, znaš, mora se uvijek biti sa njima. Ovo je tržnica za sirotinju, za penziće, jer mladi ljudi većinom idu u trgovačke centre i peglaju kartice, kako mi kažemo. Nekad se je kupovalo kilski, kak da vam kažem, znači kilu ovoga, kilu onoga, razumijete? A sad se kupuje više komadno, kak da vam kažem, par mrkvi, pa čak se ni krumpir pojedini ne kupuju na kilu, što bi, mislim, kila krumpira vam je ono, ništa. Jedino dok su blagdani, dok je Božić, Uskrs, tak, dok su neki praznici već, onda se kupuje kilski, zato što ljudi imaju i goste i tako. A inače, obični dan, sve komadno. Najčešće se prodaje u biti u većim količinama sezonska roba kad je, ali što se tiče ovako dnevno tokom godine su mrkva i peršun, to ide stalno. To se proda svaki dan. Pa osjeti se, normalno se osjeti kupovna moć kod penzionera, ali moram vam reći da oni kupe malo, ali dobro. Okreću se ljudi sad prema domaćem proizvodu, znadete. Baš neće svi ići u centre i tako. Drago mi je što ne idu u centre, što dođu, imaju dječicu, što dođu na plac, što kupuju hranu domaću i uče djecu da jedu to, a ne da jedu samo sendviče, pice, hot dogove. Pa ne cijenkamo se, većinom onako. Pa kad vidim da neko stvarno nema, pa onda mu i dodam još nešto. Pa cijenkamo se, da, moramo, ako nekad nešto ne ide kak bi ja htjela, onda se prodaje kako kupac želi, ako želiš prodati. Ako želiš nositi kući, onda nećeš pustiti cijenu. Ima neki koji se cijenkaju, ali ima neki koji se ne žele jednostavno cijenkati jer cijene ono što radimo i znadu da nam je svaka kuna bitna. Da, cijenkamo se za određene artikle, za određene cijene, zato smo na placu. Kupci jesu, cijenkali su se za manju cijenu, ali neću nikad to prihvatiti, ne pristajem jer zaista znam da kupuju proizvod ispod vrcaljke, što znači da je pravi prirodni med. Super. Protiv diranja hrane u pravilu nisam, samo jesam za ovu neku osjetljivu robu, kao grožđe, breskve, smokve, tako nešto što je osjetljivo. Nije u redu da svi pipaju pa onda netko iza njih to mora opet isto kupiti. Mislim, nije lijepo jer roba se uništava, ali da si može izabrati, normalno da može. Vole sami previše i kopa dirat, a da li su sve ruke čiste, to je veliko pitanje. Oni naiđu i svi stiskaju paradajz, normalno da to nije krompir nego paradajz. Prsti ostanu i drugi kupac to neće kupiti. Ima ljudi koji, na primjer, dođe i sad evo papriku i sad on nju ne mre gledati i opipat pa da bi ju kupio, nego ju čak mora i probati. Da. I onda ako mu se ne sviđa, ostavi ju. Neću je, nagrizem je i onda ju ostavi. Mi smo malo gospodarstvo, ja kažem, baš volimo volim da ljudi vide to što radimo. Mi nemamo nekakvu veliku proizvodnju, nemamo strojeve koji to rade i onda se ta roba prepoznaje, tako da mi koji to radimo, mi to znamo. Naše mušterije su zadovoljne s našim povrćem jer se vraćaju i to je dovoljan znak da je dobro i ljudi kupuju ponovo. Možeš ti kupiti od nekoga i preprodati, ali to nije gušt, to nije ono.
Kad ti nešto kupiš, ti to moraš onda i unovčiti, a kad ti nešto proizvodiš, ti to možeš i nekome onda i pokloniti. Nije to neka riječ o velikoj zaradi, ali da se pristojno živi, da nisi nikom dužan i da u ničemu ne uskudijevamo. Obožavam ovaj posao raditi. Volim povrće i volim oko njega se brinuti. Uvijek sam tu negdje s biljkama i oko biljke i to mi je interesantno i volim to raditi. To je posao iz nužde, ne iz zarade. Ja nisam to radila dok nisam morala. Ja imam svoje zvanje, ja sam u mirovini, završila sam posao svoj, odradila 37 godina, ali eto, prilike su da se mora. Imala sam ćerkino vjenčanje, ćerkin porod, rodila mi je unuka. Nisam joj mogla pružiti bračno putovanje. To sam odlučila ove godine, pa sam digla minus da bi ih mogla poslati na more. Tako da si popunim taj minus. Eto, to je razlog najviše što sam se uputila na tržnicu. Radno vrijeme je do 4, a nekad prije se raziđu ljudi, nekad kasnije, kako kad. Toliko da vam mogu to reći, sada sve ostalo šefovi vam direktno mogu reći. Ja drugo više, od toga ne znam kuća ništa, ja sam samo tu djelatnik. Ja radim već 6 godina u Nalcu. Odlično, sve je u redu i ne mogu se požaliti. To je sve što mi paše.